খোজকাঢ়ি মক্কালৈ যোৱা চিহাব সত্তুৰে জুবিন গাৰ্গক লৈ কি মন্তব্য কৰিলে? অসমত ভৰি দিয়ে তেওঁক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰিলে এজন শিল্পীৰ জনপ্ৰিয়তাই। তেওঁ হ'ল অসমৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গ। হয়, অসমৰ প্ৰতিখন সৰু বৰ দোকানত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো, ৰাজপথত চলি থকা বাছ, ট্ৰাক বা সৰু বাহন সকলোতে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ পোষ্টাৰ, আনকি প্ৰতিটো চুকতে বাজি থাকে জুবিনৰ গান। এয়া দেখি চিহাব সত্তুৰ আৱেগিক হৈ পৰিল। সমাধিস্থলৰ বিষয়েও ক'লে। জুবিনৰ সমাধিস্থলক মানুহে যিদৰে এখন মন্দিৰৰ দৰে সজাইছে আৰু আজিও হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাত শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে, সেই দৃশ্যই চিহাবক অভিভূত কৰি তোলে। সঁচাকৈয়ে চিহাব সত্তুৰৰ এই অনুভৱে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন চুই গৈছে। জুবিন গাৰ্গ আছিল আৰু সদায় অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ মনত জীয়াই থাকিব। চিহাবৰ এই মন্তব্যই তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে। बहुत फेमस है जुबिन गर्ग, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत गरीबों को मदद करने का बहुत वो सिंगर है। जुबिन गर्ग के बारे में बोलेगा तो माशाल्लाह इधर के लोगों का दिल में अभी भी वो जिंदा है। जिंदगी की यानी उसकी अच्छी वक्त है ना, जिंदा हो उस वक्त वो बहुत अच्छा काम किया गरीबों के साथ। हर आसामी लोगों का दिल का अंदर जुबिन गर्ग की मतलब हमको केरला में बैठ के नहीं है तो दूसरा जगह में बैठ के वो फीलिंग नहीं आएगा। इधर आसाम में एक बार विजिट करेगा तो गुवाहाटी में उसका समाधि की जगह पे अभी भी हजारों लोग उधर आते रहते। मैं देखा हजारों लोग अभी भी, देखो इतना मोहब्बत करते। असम की 3 चीज मतलब हर्टफुली वो लोग ये जुबिन गर्ग को अभी भी इतना दिल में रखते, उसमें हमको समझते जुबिन गर्ग कौन है, उसका जिंदगी की अच्छी वक्त ये लोगों के लिए क्या किया उसको हमको समझते। बहुत बड़े बात।